nam, naravno pritom mislim na našu vladu, ako se neko od njih pita otkud nam tolika drskost i bezobrazluk da odgovorimo čak i takvim nasilnim metodama, pa evo pamet na pamet ona latinska izreka koja kaže silu silom izbiti, svi zakon dozvoljavaju. Prema tome, nismo mi ovdje oni koji žele ni da provodi silu, niti da pravimo nered, mi smo ovdje svoji na svome i ništa od njih ne tražimo osim ljudi, ostavite nas na miru. 4 godine ove protekle su 4 godine u kojoj, pored svega što te to iscrpljuje psihički, jednostavno mi smo dovedeni u situaciju da razmišljaš hoćeš li nešto da radiš, hoćeš li nešto da gradiš, šta da radiš ako je tvoja budućnost za godinu, 3, 5 i 10 neizvjesna. Prema tome, hajde, zaista bi volio i zamolio sve, hajde da porazgovaramo prvo sami sa sobom, pa da onda međusobno porazgovaramo šta nam je činiti.